Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala yasa'u min nisa'ihim wala nisa'u min nisa'i asa ay yakuna khairan minhun. Sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat jamaah maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah nasaba pamasisimatan pong Allah subhanahu wa ta'ala nania apatironna nato pada angka hadire rilalanna iye onrong napabarakai pong Allah subhanahu wa ta'ala riwani mabaraka na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan idi manang ang kamanaki napadepungaki rilalap baraka na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat na niya mapasalama dan realupaywi kiringangi lauri ale malabi na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat ia angkai si mata ibaca suani ana al-laili wa atrafan nahar mamagi-magi salawat ia angkai si mata ipan nanungang ana al-laili wa atrafan nahar insyaallah angkai ilalongang asalamakang si pada asalamakang ia angkai nalolongang ali malabbi na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sinina ata matapa na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah rilalanna iya wattu ma'barakain. Ia maelo riala papalisa ia naritu tallu sewa-sewa de sisa-sisa nawadding ipandang enteng idi rupa tawe pakoling ipaimang tallu sewa-sewa de sisa-sisa nawadding ipandang enteng idi rupa tawe supaya malumi ipahan jamaah yang dimuliakan Allah, supaya magampang ipahan sinin atan na pong Allah subhanahu wa ta'ala launi may natumasikiri jolo ri pong Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal
الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني أملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة نصوحا. Sinina atamatapa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kega na iyeroy talu sewa-sewa. Maka de ang katalu sewa-sewa de sisa-sisa na sitinaja idi. Atan na pong Allah ta'ala ipandang inting. Yang gak biasa. Yang gak mariaway. Yang gak mabicui. Yang gak malamay. Yang gak madodongi. Kega na iro nomor di papi di Cina tasik di rupa tahu. Amalak solena tasik di rupa tahu. Pakasiwiana tasik di rupa tahu. De sisa-sisa na wedding idi atan na pong Allah Ta'ala ipandang inting risesena kurito. Magi na weddi jamayan dimuliakan Allah. Nasaba pamasena pong Allah Ta'ala. Nasubi okko papi di Cina pada atanna. Nasabak pamasena pong Allah Ta'ala nasubi okko amalak solena atanna waddi jaji mabiccu irita riseseta idi atanna rupatawe waddi jaji mabiccu irita idi rupatawe nekke liwa lupona risesena pong Allah subhanahu wa ta'ala waddi jaji mabiccu mirita idi nekke okko runataro pamasena pong Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya idi atanna pong Allah subhanahu wa ta'ala de sisa-sisa na wedding ipandang enting pakkasiwianna padatta rupa tau. De sisa-sisa na weddi yang gak reme pakkasiwianna padatta rupa tau. Waddi jaji okko tu monro riyono pong Allah subhanahu wa ta'ala. Waddi jaji okko tu nataro riyono pong Allah subhanahu wa ta'ala. Gangkana nasabariwi sabak nasabariwi natama suruga pamasina pong Allah subhanahu wa ta'ala. Kega na iro jamaah yang dimuliakan Allah. Sedi contoh. Angka sedi hadisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Angka tahu mutama suruga pamasena pung Allah Ta'ala. Angka tahu mutama rilala suruga pamasena pung Allah Ta'ala amalak na biasa-biasa. Tapi iro sabak nasabari. Tama rilala suruga pamasena pung Allah Ta'ala. Kega na iro. Maka day Nabi sallallahu alaihi wasallam. Angka tahu mutama rilala suruga gara-gara mitte midori okko tengana lalangi wattuna nitte yero durie nari serikwa mangi aja naganggu itu lalui akhirnya iri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yero tawe macinnungnya atina yero tawe macenningnya atina pogo ero sehingga sahabat nasabari yero nasabari natama surga pamasina pengabagu subhanahu wa ta'ala. Ang kasi, kaya kasi contoh na, marepa yang kalinga, set di makunray paluang penni. Ya, aga sana, makunray panghibur, tapi magay, makunray tame suruga, aga patame suruga, marepa lada yang kalinga kisana, set di aga sana, set di asu liwat dekana, sehingga iro makunray, masih nyawana mite iro asue, napakua dekana ondro dekane roasue tak dinri lilana putane gangkana lopo makunri mesti nyawana na pinungi na sau dekana na sabai na sabari wiru papi dece na mutami suruga pamasena pengallahu subhanahu wa ta'ala. Makana idi atanna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Makana idi atanna pengallahu subhanahu wa ta'ala de na waddingi ipandang ente pakkasiwian na padatta rupa tau magai de pagagam misangi makada kendro inataro riyono pong Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah matangangi suju? Apakah matangangi mengaji? Apakah matangangi masih dekat? Apakah matangangi ipatik ke tomatoy o kulalangi?
Apakah matangangi isorong itawe, ibantu itawe, mogo yotona na isorong gangka na sa kininaw na pakwa bantu at tawad di jaji puro nataru riyo na pungabaw subhanahu wa ta'ala. Apakah karena angka tahu ipandre, wadi jaji si panne minanri pandrengi, tapi akwero nataru riyo na pungabaw subhanahu wa ta'ala. Wadi jaji sahabat na sabari na numutama surga pamasay na pungala ta'ala. Apakah karena angka kiidi tulung ised dito pusa melo rewa di kampung na dek nite kampung na sahabat na sabari ibantui iparewa di kampung na sehingga iru okero nataru riyo na pungabaw subhanahu wa ta'ala. Makanya itu biasa dinari ko papole kipakaswiyang na pagruangan kita matwata ibacay aga ibaca ilahi anta maksudi waridaka matlubi ilahi anta maksudi waridaka matlubi ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Jamaah dimulakan Allah. Makanya aja pamaku ketu pae kamu pamukba yeru no pandang inting ya amalak na padan na rupa tao. Pandang inting yasinan na tau baca ingi yasing. Na pandang inting baca doan na tau mak baca doangnya. Na pandang inting sikiri na tau masik kiri gangkana na pakaryawe na usubillah summa na usubillah. Na pandang inting ipatiha na tau baca ingi patiha. Ya. Kadi mana keturi patiha mana natar na baca patiha menit patiha si luar biasa jamaah yang dimuliakan Allah suratul Fatihah. Ajam pandang itu jamaah yang dimuliakan Allah. Magai degaga misang ikege kuruna taru riyo na pungabahu subhanahu wa ta'ala. Gegaga misang itindro kuruna taru pamasay na pungabahu subhanahu wa ta'ala. Wa ahsinu kama ahsanallahu ilaik. Api decing narima kuana naru idi atan na pungala ta'ala. Aja mu paturan nu papole decing, aja mu paturan nu pagaw decing, aja mu paturan nu pagaw amalak madecing, amalak makanja. Nasabak magi insyaallah mamagi-magi papi di citta. Ukko tu nataro riyo na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ilolongan riyo na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Napaturong ipamasi na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabak pamasi na pong Allah ta'ala insyaallah. Tumutama rilala surga pamasi na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kasidi pa bu zaman na Nabi Musa umuro na pakasiyan na mataw yeah. Makasiwang ni sana melo ni tama ratusan tahun makasiwang papuli pakasiwang ripong Allah Ta'ala melo ni tama suruga maka dani ripong Allah Ta'ala na podang malikana malikaku patame itu ataku turilalas suruga na sabak pamasiku. Maka dero atay puang de umelo tama suruga na sabak pamasiku. Maka di pungala ta'ala terus agin pale melo ka tama suruga na sabak pakasiwakku na sabak amalakku. Aginnya pungala ta'ala itimbang iro sini na pakasiwan na ro. Purana itimbang iro pakasiwan na ipasitimbang ipamasina pungala ta'ala liwa pitana na pamasina pong Allah Ta'ala na ipagkaswiyan na iangke na papole aginya makader puang patama kasurugan na sabab pamasita jaman dimulakan Allah. Ang kasi tahu sama na Nabi Musa taluratu taw makaswiang purang kanang kasewa tujok ka Nabi Musa naruntuhi napudangi Nabi Musa ya Nabi Allah Nabi na pong Allah Ta'ala tapudangi gari puangi boy ibatu ya tahu suri pudangi pungala ta'ala maka de pudangi gari kan Nabi Musa terkenal berbicara dengan Allah maka de pudangi gari puangi ya Nabi Allah maka de Nabi Musa agar maka de iya teluratu nak tahu maka siang makna Nabi Musa mak de tahu ya jadi pegaka panguku di pakaswian teluratu tahu yang kana ibu di pagagami di topa aginya makadar bisa agaw pudangi makade pudangi puangi makade iya teluratu na tauku magasana teluratu ni tauku magasana makasiwiang teluratu ni tau makasiwiang pudangi gere tenro ni onroko korilal suruga aginya madarari Nabi Musa pura madarari Nabi Musa angkai beritae
takapi bar agesane maka de pengala taala Musa podang itu makmu onronna okorana kapaning mariawan rona purana nakero korona kapaning mariawan kaluratu to makasiwian maka dani rosenero purana lo ni sirunto Nabi Musa liwa riona maka dia nabi Allah agana nasa puange wah ibatu sa dingin tapamilo miton rona agana nasa puang ya Nabi Allah maka dini Nabi Musa onrotta matu okkorana kapaling mariawa ning kalinganero cak jamuru rupana turi manan na taga sana taka janna seko na taka janna beberapa hari yang lalu siruntui Nabi Musa siruntu supema Nabi Musa napodangi Nabi Musa maka dia Nabi Allah saya ridho mari upurio ni pungala taala kuna taru ka akuri lalarana kana pani mariawa upurio ni ye ku ero memang ketentuan nalinga pungala taala tapi sik diperluak ku ya Nabi Allah sik diperluak ku ya Nabi Allah maka di Nabi Musa weh agero penasaran sik diperluak ku ya Nabi Allah welawi tepudangi pungala taala narik utama kak matus ranaka narik utama kak matu neraka palupoi wiro watakaleku palupoi liwa rajanna watakaleku gangka na de nagaga atan na pungala taala tama ranaka banda iya bawa na calla palupoi watakaleku akhirnya jamaah yang dimuliakan Allah purane rona pau jamaah yang dimuliakan Allah takapi pak berite poli pungala taala maka dia Nabi Allah podang itu atamu utari ukku suruga kami namatan rewe monronna artinya apa jamaah yang dimuliakan Allah make ga tahu na boro-borongi pakasiwianna make ga tahu na sumbu-sumbuangi pakasiwianna make ga tahu naga sanna liwa batena tapi dia panisengi apa betul di sisi pung Allah subhanahu wa ta'ala gangkan na sa isa surat-surata na patama tawirna kabay aja alina bawa tama suruga tama mana tirana kabay aja bos patama tu ke kasi idi namo mani aku tu wiri-wiri namo mani ko pintu na hadir yang dimuliakan Allah sehingga maku keyagen cede-cede ranaka si cede-cede bidah si cede-cede bidah cede-cede sesat ranaka meyasin sesat yasin bidah mak baca doa selama sesat mak baca doa selama bidah ada kata masa milodongnya selama kamu asangi bidah nako bidah ki tamaranaka belah apa gatu jamaah yang dimuliakan Allah padahal iganna ade saaya anjurkan di pengallah subhanahu wa ta'ala maridwa hadirin jamaah yang dimuliakan Allah yene sidin aja mupandang intingi pakkasiwianna tasdi rupa tahu nasabak de gaga misengi kegay okor na taro riyo na pengallah subhanahu wa ta'ala nomor 2 aga share nomor 2 aja mupandang intingi gau adorakang iye meloi mupogau aja mupandang intingi gau ado sangang iye meloi mupogau nasabak galinna pongala ta'ala nasubuyo ko gaw adora kanganna atanna wadi jaji mabicumi tapi kurna taru galinna pongala ta'ala na tutama ranaka wadi jaji bicumi tapi kurna taru galinna pongala ta'ala nasaba nasabariwi nadi na ilulung riyo na pongallahu subhanahu wa ta'ala makanya aja mu pandang intingi dosa iya ang kemelo ipugaw ay amba mo ije cek dek mi si tengah kaca ambak mu ije anu mi cek dek na tasi sebu mi je boto si sebu boto caca anu mi magini ko korna taro galina pongala taala waliyasu billah magini ko matangang ekor nang kamalekal mon waliyasu billah jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala anu mi cek dek mi angka tahu mutamaranaka gara-gara lala angka tahu mutama suruga gara-gara lala maka disabai pikku carana ya Rasulullah pikku carana tamiranaka gara-gara lala tame suruga gara-gara lala tomi patame suruga lala tomi patame ranaka magai ternyata jamaah dimuliakan Allah yero tawe isure mas sumpah isure mak gere siri mak gere ya siri mak gere sidi onrang napake masorong maka de nerote deje ga kasi namo deje kasi ulle samali sapinge maka de bembe namu gwere nakade namo je bembe de tulle nakade manu na nakade namo je manu de tulle
Kada ko mako tu palena lala na. Lala na gere. Tapi yero na gere melo mi pake masorong-sorong, melo mi pake tumbal masumpa-sumpa. Akhirnya na gere ero lala maka demi ilala tomi, lala mi. Mabicu mi, lala tomi, akhirnya gara-gara lala na gere naga sana na persembahkan na sabaan kay mapa. Duari pong Allah subhanahu wa ta'ala gara-gara ero na tama rana kapacalan na pungalata. De na wadding. Ya, itu biasa tu mako tu den seding itu. Magiri ki masumpa-sumpa. Magay ya biasa mi gana kana to makaro to makan elasa. Ya, sembarang minil-milo na pogaw yang penting madisimui. Jadi maka dini ai waddi muki madising idi ya anu gari manu ki pangunran na lupange. Tapi cara na pangunran na lupange mani na kulawi munro. Terus aga ni pale waddi mo jaji madising loki magere ukura lupange. Maka ko loki magere sirik ya sana. Apa dua ki beda perbuatan sama tapi beda hasilnya. Ye ko ang kataw malasa matinjai. Ye ko madisi nga matu magere bembeka. Contoh, ye ko madisi nga matu magere bembeka. Tapi ero non rebi natapyasan na. Maka de ko madisi nga matu melo ka magere bembe manre syukur oko galunge. Satu dibanding ko makade ay ye ko melo ki madising musti lo ki magere bembe oko galunge. Sedi on roang, sedi gau-gau tapi beda ya selena. Sedi mapa dua, sedi manre syukur. Ye ko ero ni ana makade lo ni magere agina no lito ni rupa gere kulu-kulu deni semak bismillah. Ipodani makada aga ye pa nakada anu je anu nagere ye anu makade ye pamu madisi ko la gere ko. Jadi maka ni pak gere kulu-kulu jadi aga nopo maka poda bani angke ni anu na yanu bai ko makoro modelena mak gere mapa dua sana. Tau dini semak bismillah suruh mak gere. Macam si mak bismillah dia stelio-lio si peringaran. Akhirnya manre bangke. Di bandi ko maka deki ye ko madisi nga matu masih di si matinjai. Ya ko madisi nga melo ka man magere bembe o ko gulunge manre syukur maka madose na rekodina pogawi musti aga na gerena gere tinja angkani tinja na yanwe purena melo na papole alhamdulillah malinga disi nga puang bismillah Allahu akbar andre ni manre 10 pada gauna pada tonronna tapi bede kesana aga pa bede niatna. Tapi dia makanya dia sembarang ini maka dia cede sirik, cede bid'ah, ite jol Allah nero. Maka dia pasan na to panritata al hukmu parun anta sawurihi. Riolode na pani patui perkara na tasede persoalan mesti iris semana pa Allah na magi na gere, aga na gere, magi kene tendra gere, ni gato gere, ma bismillah mo ga ma gere, mesti ya ku puramana ni paresero. Napai wedding ipatui perkarana me wedding na ya de gade pana wedding ya poto si sama ku ni tami te magere ko yawana pung ngaju makade sirik si mapa dua sih padahal belum tentu jamaah dimuliakan Allah. Makanya nomor 2 aja mu pandang intengi dosa iang ke melo ipogau namo mani bicu waddi jaji oko itu nataro galin na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma atakum fakhuzuhu wa ma atakum fakhuzuhu wa ma nahakum anhu pantahu. Na agi na perintayan ni pong Allah ta'ala fakhuzuhu pogawi wa ma nahakum anhu pantahu na agi na larang ki Nabi sallallahu alaihi wasallam aja mupogo ijaman dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sini na ata matapa na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Ini aja pandangin tinggi gaw ado sangi yang kemelo ipogaw. Nomor 3 agero nomor 3 iya naritu de na wadding ipandang intim padat tarupa tahu. Nomor 3 de na wadding ipandang intim padat tarupa tahu. Jadi nomor si dinange de na iwat dipandang inti pangkau kena
papi di Cina tasi di rupa tahu. Nomor 2, de na wadding ipandang inteng gau ado sangang ngimelo ipo gau maka da manicit di bije si tengah kaca bije isianu bije dengan sampai corona taru galina pungala taala. Nomor 3, de na wadding ipandang inteng padatta rupa tahu. De na wadding ipandang inteng padatta rupa tahu. Magai nasaba walin na pungala taala. Tori pujin na pungala taala nasubui okkori pallawangan na padan na atan na padan na rupa tao. De gagamisang imakada kuing kawalin na pungala taala. De gagamisang imakada ko tori pujin na pungala taala. Wadi jaja kakotu sope-sope wajajun na tapi ko itu walin na pungala taala de gagamisang. Makanya biasa kumita kakasito bilik-biling to agasan na makada tito di na ganna metolak de kaya maculi-culewi. Magay ni gamma na misang ikoro nauji ki di atan na pungala taala. Nauji ki atan na pungala taala ternyata walin na pungala taala na detiseng nauji ki detiseng jamaah dimuliakan Allah gangka na mabencing imitay nauzubillah nari kumarelo doangi de gagala wala wain na terima perelo doangan na pung Allah subhanahu wa taala. Biasa kakimita ki biasa kimita ki manusia agasan manusia 1000 wajah ya kan. Madari ni desa dingiwi makada kadewi dene sedingiwi macule-culewi dene sedingiwi magi ko jamaah dimuliakan Allah. Oh hati-hati ki magai niga amma na miseng yoko tuwalin na pungalatalan dede miseng magi atin na tasideru patau de gaga miseng isi pada maga gangkan na lamunna paringaran na lori pungabaw subhanahu wa ta'ala. Wadi jaji pada bateta masikri subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wadi jaji pada bateta suju pada ita tersuju sedian rot tersuju. Wadi jaji pada baca Al-Quran yang ke baca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wadi jaji pada bateta baca bismillahirrahmanirrahim. Wadi jaji pada bateta baca la haula wala quwata illa billah. Tapi wallahi de na pada mana lamun na atin na tasidir patau. De na pada mana lamun na atin na tasidir patau. Maka na napasang itu panditata maka de idi atan na pung Allah taala aja mu pandang inting ni padat rupa tau. Aja mu pandang inting ni jama-jaman na. Ada mu pandang inting ni pakaian na. Aja mu pandang inting ni pangka na. Aja mu pandang inting ni gau-gau na. Sabab magi ni gamma na miseng yakutu na taruwa linna pung Allah subhanahu wa ta'ala gangka na umugangwi sehingga macai pung Allah subhanahu wa ta'ala jamaah ni bilakan. La yashar qaumun akade pung Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa an yakuna khairan minhum. Sinin na tau matapae jangan sampai sekumpulan orang napakaryawi sidi sekumpulan orang lain. Jangan sampai di sidiatan na pungala taala ipakaryawi pada taata. Jangan sampai ipandang inting la yasar qaumun min qaumin wala nisaan min nisain. Makuturu pema jangan sampai kita wanita-wanita ipandang inting ipadat tamakkunrai. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah, jangan sampai idi to maputewi ipandang inting ito mabolongi. Jangan sampai idi to magaratai ipandang inting ito di ina magarata. Jangan sampai idi tau sugi ipandang inting ito kasia-sia. Jangan sampai idi to kipangka ipandang inting ito mariawai. Nauzubillah summa nauzubillah. Bilal bin Rabah tau malutong mabolong dena malutong dena mabolong atatupa budak sampainya dia dimerdekakan. Tapi Bilal bin Rabah okomopi suruga ing kalingami manilepak-lepas sandalakna okomopi lino ing kalingami manilepak-lepas sandalakna ukurilala suruga ni gaming kalingay Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia Nabi ya Bilal Bilal. Maka dia Bilal wah ya wahai Rasulullah agamu pagaw Bilal. Maka dia Bilal magami mang ya Rasulullah. Maka dia angka anu luar biasa usaksi kari di Bilal.
Maka dia Bilal agiru ya Rasulullah. Ya naritu oni sandalamu yang kalinga meman ni. Okori lala suruga. Dijaji ko kapang yang ka jamaah aku yang kami min uni sandal anakku suruga. Ya, digagamisang. Ya, digaga. Dijaji. Bilal, aga mo pa maka di Bilal dito gaga. Dito gaga sa di Rasul. Maka da yang ka Bilal, maka di Bilal. Yemi bawa ngar ya Rasulullah. Agero ye nariku pur kama jenne. De usalewi jenne yatene kupur kama jenne musti upacin rolewi sempaja sunnah inaro yasa sempaja sunnah jenne Bilal imero bicue sehingga sabana sabari Bilal mutama rilala surga pammasina pengobau subhanahu wa ta'ala angka di waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu ero maka Nabi lalu itu tulis surga maka di sahabat ini gitu tulis surga aja Katalul lalwero dengan orang yang sama maka dia Nabi lalai tulis surga lalai tulis surga gangkana panasara sabai yeru sabai onro panasarana melo ilo bolana bertamu mak beni telumpeni melo mitai agana sana pakkaswienna magina ye tawe padahal kita ini di tengah-tengah Nabi sahabat Nabi ta made tu na pudangi Nabi ta sallallahu maka dia na tahu ia mana na tema tu tulis surga tapi magero na jalo maka dalalo tulis surga dan kana lo ma benni ni tai dituje gaga je biasa mo je tahu na wajajuna yamutu fiha wala yahya yamutu sengadi mubaja orang sederhana tahu kasiasi bulana detu gaga pakaswian na dituje na menerima benileng gangka na talumpan ni magasan na kormite purana nita melo ni makde maka deni ya Rasulullah agasan na magi je na talo melo mana kade situngan na jero melo kamisengi maka de magi jero nasengi Nabi sallallahu alaihi wasallam tulis suruga magi runasa Nabi sallallahu alaihi wasallam tulis suruga maka deni ina rumena kade nawita je na dituje gaga je na ditu gaga je naga sanna ditu gaga maga sanna ina rumilo mas ternyata ya kone maka deni ro tawe mai tatu gau ku sederhana ditu gaga luar biasa kecuali yang kecil di mulai kapa de mite na sabak de mimutua pitangi magai angka tomatua utungka ibu angka tomatua na tungka ero tomatoy kasi de nulle makkade de to nulle tudangi gangkana ero natungka niga tomato ero tomatoanna natungka tomatoanna ero natungkaro napakkade na pinungi naga sisanna na bise vicarepana ero inaro natungkaro ero de na pitangir imiro bawar mulle kapang ina saba na sabari nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ina kapa sabay utai nasa ngatoli sa suruga anginnya luar biasa Bapak Ibu jemaah dimuliakan Allah ya to na jemaku keu madari ni dene sedingi wi kung kana tomato ko bolai ma de na matar paring kalinganna de na manasa pakitanna madani ri di anak dene seding igerra ni tomato ay nausibillah summa nausibillah wadi jaji andra rasa cinampat temurus itu tomato polino insyaallah napanya menyamak mananunga pungala taala ko sirungun rinda pungabau subhanahu wa ta'ala رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين Riona pong Allah Ta'ala tak gatungi pole riona to duwe pajajata nenia galinna pong Allah Ta'ala tak gatungi pole rigalinna to duwe pajajata makani idi atanna pong Allah Ta'ala narikuang kamu pito matoatta pakanjaki bateta boboi aku tu monro tu pintuna suruga na buka pung Allah Ta'ala madarini di dene sedingi gerak-gerak madarini dene sedingi bentak-bentak madarini dene sedingi jamaah yang dimuliakan Allah iseng ini maju piwi de negaga pada ga adu rakangan abu sungang ide atanna pung Allah Ta'ala narikung ke ipakoro tumotot jamaah yang dimuliakan Allah aja mu pandang inting tasi dia pada tarupata wadi jajiru tawe liwat dodonna wadi jajiru tawe de nama watang tapi aku tinataro rio na pong Allah subhanahu wa ta'ala satu kisah ang kayasang Uwais Al-Qarni Uwais Al-Qarni de na terkenal
degaga to misengi ni gaji ruyasang degaga to misengi ruyasa Uwais Al-Qarni degaga misengi Kulino degaga to misengi tapi okoyase langi mas marisangi Uwais Al-Qarni gangka na pada zaman sahabat yero matu na podangi makade kursi runtuk kuero Uwais Al-Qarni sure melo doang ki majapu parilo doangan na itarima ri Allah Subhanahu wa taala nareko siruntuk ki Uwais Al-Qarni sure melo doang ki nareko siruntuk ki nasabamagi parilo doangan na itarima ri Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat Uwais Al-Qarni ipakalat diri Allah taala padahal biasa-biasa tonna ternyata Uwais Al-Qarni jamaah yang dimuliakan Allah. Ibu, Uwais Al-Qarni magasanna jok kay tanah Makkah. Waktu na jok ka tanah Makkah na bawa induk na yero induk na naringi na tutong induk na jok ka tanah maraja. Akhirnya agasanna alka na ye magasanna manu batina na jujung induk na gara-gara yero ipakaraja ri Allah Subhanahu wa taala. Sinina ata matapa na Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Syawal launi menai di atan na Allah taala. Sininna yero angkay pure ya guriwi rilalan na ulan Ramalang. Sininna yero angkay pure ilati rilalan na ulan Ramalang. Sininna angkay pure ipananunga rilalan na ulan Ramalang. Ilati baca akurangi, ilati wirik kadahe, irati wi atie, ilati wi pangkau kangi, launi merilalan na ulas Syawal. Pakai gune tali paslang, kegenero tali paslang. Nomor siddi aja mu pandang intingi pakkaswian na padatta rupa tau. Aja mu pandang intingi narik kumita kita mariawa yang gai makadewe liwa palabine ini ya. Narik kunita ki anana liwa papacin na ya. Aja mu pandang intingi. Nomor 2 aga aja mu pandang intingi gau ado sangang iyang kemelo ipogau. Mu balle tu nakadai. Deto tu nanu macule-cule mi. Ya ko macule-cule tata ni balle. Mu minu ki minuman karena kadecik demi si tanga kaca mi tatani dosa magai niga amma na misengi okwe tu nataru galinna pong Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3 aja mu pandang intingi tasi di rupa tahu nasaba magai wadi jaji okwe tu nataru walinna pong Allah taala. Kamu kira makade alena pasong ko celae liwa labina liwa kasina de na patalliki pong Allah taala kekurangan-kekuranganna. Kamu kira makade to rapi makanjae dena patalle kekurangan-kekurangan. Kamu kira tau supe-supe wajah junna to magesenne dena marantakan pudelena wadi jaji de titei papalabina pong Allah Subhanahu wa taala. Si doko-doko na balewe tattai ang kadaginna. Si como-como na gajai tattai ang kabukunna. Artinya si kanjak-kanjak na rupa tawi tatay ang katas salangan na si jaja na rupa tawi pasti ang kadicin na jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan berzikir. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wahab li rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Degaga lalat degaga tikungan na degaga tasi degaga bomban na degaga aju de na kepasu degaga tahu degaga atas salangan na nani atak kalupan na narikong kada kuta pasala tak dampengi kamaraja narikong kaga kuta sitinaja tak dampengi kamaraja yan namo narikong kada kutongang majepu yaitu poli wiripong Allah Subhanahu wa taala
mudah-mudahan ada yang keupal bang keiwan niwe sia surang isi bawa pamasina pong Allah subhanahu wa ta'ala sehingga namo mani de cedde namo mani cedde itikang sapi insyaallah ang kini pat diboleki si bawa pamasina pong Allah subhanahu wa ta'ala waffaqana Allah jami'an ila ma yuhibbu wa yarda waj'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.